Juria mwena atongeria ni bakinyite kanisene ya EAPC Muringene Kirimambura ja Maromba na kurikana anaba munini wa spika wa mbunge ya kaunti ya Meru Mwendali baraba atere uturo miaka ire ethiri atongeria babario munini wa ngavana Linda Kiome mubunge Dan Kele a minister ba kaunti na kinya MCs Kathumba ni baikinyite mamburene zaza nikenda gotea anababa ire ni Melissa na Patricia baraba atere uturo gukurukira mutino jwa barabara ure une bagwatanirite kiri kutha mbecha cha waki bwa kaniseji Duncan Mwathi na iji atongoria mwanya ba kaunti ya Meru batongoretwe munini wa ngavana kaunti ya Meru Linda Kiome ibakinyete kanisani ya EAPC ya Muringene bagwetwe ugeni ni deputy speaker Mwendali kiri muchango wa kanisa heri njira imwe ya kuririkana anaba Mwendali baraba atere uturo bwa gukurukira mutino mianka yire mithiru pastor wari ubekira hinya na koroneko wari tukaina commemoration ya na baraba kwa urugo wita very young age lakini ubekira hinya mtu ini ukoye wa job eitare ngakirikiro ya mane lakini Yesu nambikaire kwenda familia yako tukoendelea kwa wema wa Yesu na Yesu kanate Yesu namba hiyo kinyakethera anabawe barekirie gweto imwathani na gochoka na karikana na keza kathithia mantuja mega ndene kanisa kurikana anabawe ena njewe amwe na mwekuru wawe ekere atongoria baba hibauritia karibanteri no kwata MC wa Ombaru ikanathi na mbere kuigwa kibaretera maendeleo nkuruki nturani singomana MC wenu wote wamini MC wenu si chama yetu unajua mimi unajua mwenda tumekuwa naye kwa siasa kama 10 years unajua ni mtu mwenye akijituma amejituma akianza anaanza this is kind of leaders we need alianza tuena mheshimiwa Borerure na itwariririe mantu sama ingi muno zege wa diesenjia na uninde na confidence ati mheshimiwa wetu na itete ngugi muthia tongori babo kinyete kanisani ino ibaringira ngavana kaunti ya Meru Isaac Mutuma mutwethinkia ndebe na kwira kari ibabatiri kuigwa bakiwatira Mutuma njara ikanathi na mbere kuigwa kibaretera maendeleo nkuruki tubaba mo kuigwa bakiaria ibo bakaria mpaka na iba tonekera mbia toba ekura lakini after toba akura batodwera atia ora mpaka yua we stand with one of our own anango na kwa kule Mutuma kabegi za sero lakini timu hayo kama baraisi ka au wewe lakini leo na neto kwatanirete na MCs betu na mheshimiwa wetu Dan Kele na president wetu na governor wetu utengoge etiumbika na utengoge etiteka na totita tokiroaga togaita with peace na togaita with humility Nkeli Potera Weru TV nde kanisani ya EAPC Muringene wondi ya njia wondi gicigo mbunge kia Igembe Central mbeta wa Duncan Mwathi.